سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من أوحال الوهم وتوضحنا ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. This lecture is being given at Bifrost in Iceland, and it's very apt because of the topics we're covering. Is where Imam Ghazali in this chapter he talks about Kitab al-Tafakkur, which is the book or the chapter on reflection and meditation. And when you appreciate outside of the building how vast a wasteland this area is in Bifrost, and it's the word Bifrost actually means in Old Icelandic, it's a Norse word for the bridge from this world into the next world. And it also refers to a rainbow, because in the old Norse traditions, the rainbow was a means to travel from this world to the next. Sem og stúlkum líka, lilju hvítum hrapphærðum, konungsdætrum vestra, drottin móður borgar, dyravörður hússins, heiða vann al-Úza, henni þriggja trjáa, auðar sléttur nahla, drottningu gjafmeja. Yngst meðal gyðja, gömul hvelabragða, sjáendur og seiðmenn, sjáendur og seiðmenn, selten blekkti alla. Rjóða blóði spjót sín, rauðir búlahafsóðir, snerust jél að vori, baldra á fullu tungli, í búðum nærri Zamzam, skerpir örvar otta, heyr
Heyrir boðin svörtu, heyrir boðin svörtu, frá boðana hlöðnum. Í valnum lágu þagnir, kættu móður verðra, greipti höggið búlahab, tjaldsúlan sem breið sverð, djöflar sál hans hirtu, en Úsa studdi hvergi, Úsa studdi hvergi, örlög